INP Mizo channel clear tu te chibai le fek ule okas ni sari inrin ni ania Mizoram chanchin lam kan thei ang kan han update le ange Lailapur boruak kero aso sang thar leya Mizoram lutum motor pali tihchhiat ani okas ninga a in biak na chuan tun din huna ra tha a chhuah lutuk ri lo ni na lang state sarkar ve chu athu phung chuan inrem na lam hoima se an mi puiteril ruan min theiri lova July ni somni le paruk inka hnu khan okas ninga thleng khan boina achuak zui lova in biak na zo rualin okas ni ruka vaiho an chetran ta ni Lailapur le chevel vaiho chu Assam Minister atul bora tong kam wangin an lung oi lo hleya okas ninga in biak na khan atul bora chuan forget the past aliam to chu thei ngilin tia asoi kha an hel hle ni okas ninga in biak na ra chua masaber ne lang chu Assam sarkar chuan travel advisory alo chua to chu hli ani thu okas ninga zan khan Home and Political Department Secretary MS Manivanan IAS chuan a chua phota mase state pani in kalpo na chu Assam mi puilamin an la thunun zel ta thova Chief Minister chaktak himanta hian ma ala thei meu lo ni na lang ba ka hetiang boru ko om chan po BJP worker te wangania tual chung MLA te anin rol boka Guwahati atang chuan Barak Valley hi an thunun lutuk hlei thei lo ti alang chiang ani Travel advisory hli ani rual khan Mizoram kongpui dan mek po atlang mai rinani lain Assam sarkar malak dana Bengali vaiho an lom lova Mizoram lutum lirthei kalte chu an lo suasam ta zelani Assam palai Asok Singhal Khan hun masalama khan mipui hi kan thunun thei mayanga masi an ril ruero adam lovang ti in alo sei to a he atong kam hian a chelam hoin mipui a chau phok ne na ngai thei hetiang thuloi lo hi chuan lam zong rengameng vai ho zinga soi chi lo takania sarkar in law and order alekko hian mipui ril ruti damnan atilova kan nun chan le thil ti thunun atum zo kani ruihlo laka be puya thak hian smuggler teril ru poimo lo atum ber chu smuggling ti top khani chotiang deu chuan ramri boina hian sarkar malak na tur poimo masa chu state pani kara rem na le mon na a om theina na law and order khau tak kalpui hini vai ho hian vai reng te kot chua police check gate le duty post te chu asamram chunga om ni in an pom thlapa CRPF te duty ma se Mizo civilian te an du in an wak thei ti in an lom lo hlea Assam police te thina hmuna ommek Mizoram police te an tol kir lo chuan englir thei ma kan kaltir don lova Mizoram kongpui zong kan dang chun zom zelang anti Baga bazar new market ta dorkai pakhat chuan Assam police thi te chunga za na lan tirnan Mizoram police te hi an tol kir kan phut tlatani ti in media te ma asoi ve bok okas ni ruka lirthei tihchhiat te hi Karimgan satanga local national highway zathum le paruk zoa Mizoram lutuman ni Lailapur mi puite chuan driver te hi lo zotin khoingein kaldon antizela Mizoram ti an chan rualin driver te chuk tirin lirthei an suasam ta thina ni lirthei palizi nga pahni chu a chhne viwa pahni dangero alaman thein an ring vai ho hian Assam sarkar laka phutan nei vea chu engin biak na po a om ma in Mizoram police ten tuna an om na hi an chua san turani ti chuan Assam sarkar ai ole Lailapur mi pui kanin pe theyang ramri boina hian central force chau anom turani ti in an phut ve ta tlata Assam sarkar lu po haitan ve ta view ni na lang okas ni ruka ramri boruak lirthei tihchhiat thu te hi Tolai police station lam chuan engma an hriat lo thu an soya report om se chuan dan angin ma kan la ang anti du leka nizan zan rei lampu khan ku vapur truck pakhat anti chele a police lamin man la la thei chuang lo ramri lama om Assam police MLA tele mi pui hi an tang rual veka kongpui dan chungchang po hi Assam police lamin ma an la du lova Union Home Minister Amit Shah po in asipai te chu
national highway zathum le pro clear turin order a pedu bok lova boy nei central sarkar sipai thachak na manglo chuan are mayarin omlovani hi nimena lirthei tihchhiat te zinga Mizo motor telem ti kan hre theiri lova atel lo tura be sei photila kachar lamatang khang Mizo driver te po thim khur takin boruak hi 100% a thatma chu langa ri mai kha tha ome lo thei lova Mizoram pandu tan chuan jiribam road lama chovin Manipur atangin lu tum ta zokila afu zok melani economic blockade chuan ni som pathum mela muta a Mizoram mun rang ranga thil manasang chaka supply minister sarkar department le tlom ngai pol tengen na khan omzia nei mel lutuk lo ni na langa economic strong kam takin dema na san chuan thil manasang ti kha a thleng lo theilo ani ber lelama chuan Mizo mi puite pon ril ru thiang hlim tak puwa kan ma chona tul don ani hi sumdong tamzo kin sumle payan viu lain mithil phal tak tak te chanchin riat tura omle thin boka pathian pakhat betheu theu po hi kan ngil nei dana in chen lo thei khop mai tuna Mizoram chunga chak le thil dang om te hi aret siam tu chu Mizo te vek kan ni om sia enga tinge thil man hi asan tak thut thut ni tran rol hunani kan ti hian sumdong te po huama thlai ching tu te po kan zawa in kan tel vekani kan theina zone thewa i tang tlang teng te in rotna kanan ral nei veringot tani hi Assam Tribune in Tarlan danin kachar SP Ramandip Kaur chuan lirthei tihchhiat chungchang hi chui chian ani tur thua soya ma se hei po hi a ming ve mai mai aniang tuna hian silchar Mizoram house a mi somthum velan tang khang meka silchar om Mizo te zinga a hnam ang zonga har satna to kero an om riat alanilo tukin okas ni sari chanchin buakan muangin sonai circle huam chung chu security khau tak noya da ani to a kachar DC chuan executive magistrate le BDO ni bok merin moi haloi chu ni tina helai mun enfia turina da ngalani okas ni ruka Assam Legislative Assembly thut khom kalmeka Assam Revenue Minister chuan zona ziaka achan na Assam rama hian ram nei lo landless hi chung ko noi li le sing khat le sang ni le zanga le somriat pahni an thu atar langa Assam BJP sarkar masa khan chung ko sang khat le somruk paruk te chu district somni le pasaria land pata in mun tur ram alo peto a tuna hian noi le chuang fe in mun tur ram nei lo an la chewa heta tang ringot po hian ram ri fel lo lai hi Assam hian a chu chak hle angai ti achiang veo ome Assam le Meghalaya chuan ram ri boina ching fel tu tur an ruat ta Zulai ni somni le Pathuma state pani chief minister te in biak nara chua angin nimin okas neruk zirtop ni khan Assam le Meghalaya sarkar chuan ramri boina chungchanga in biak na Assam Administrative Staff College Guwahati anneya state pani chief minister ten hovin khun khan takinan soihova malak dan tur thatak duang chuakin in biak na annei zo hian chanchin bumi te ma an thurel te an puang chuak ngalani Meghalaya chief minister Conrad Sangma chuan in remna om theinan document pia lama malaka ngai tur thu Assam chief minister Himanta Biswa Sarma arila ramri boina hi tuna mi pui cheng mek te du dan anga ground reality ena chin fela tul thua soi ramri boina mun som pani ayatam a oma atho khatna mun ruka bultan tumni in chung te chu tarabari kijang hahim boglapara khanapara pilingkata le ratachara te ania heng ramri boina mun ruk te hi kamrup kachar le ripoi west khasi hills le east zainta hills om ani Assam le Meghalaya chuan ramri hi siam thata tulani poin an pomve ve a map siam thaturin central sarkar nen an thlen tur thuan tar lang to bok state pani te committee siama hian cabinet minister official le tual chung mi te ai o antelanga ramri boina mun tloin khomi puite nen an soi howanga ni somthum chungin an soi fel turani ti ani Assam lam hian ramri boina a khan pain har satna nei lem lova
Meghalaya sarkar hian Assam ram mun som pani zet chu karam ti na chala hei hi an buai na ber chu ni ti in himanta chu na soi ve thung state sarkar pani thil tum chu achiang thokhat to a permanent solution kan du ve ve ni buai na hi arei to a buai na hmuna om te hian an tuar na sa to hle a chin fel nge kan du sarkar atangin tum na tak tak kan na ya state sarkar pani ten in za ton takin ma kan la don ani ti in konrad sangma chu na soi Meghalaya hi sangkhat zakwa somsari le pani khan Assam atangin a indanga Assam Reorganization Act 1971 khan Meghalaya tan mun som pani lai maya boina anu chia sakani Assam le Meghalaya hi an ram ri kilometer zariat le somriat le pali point pakua anin tro mek Assam Chief Minister John State dangte nena boina soikain Arunachal Pradesh le Nagaland lam boina chu Supreme Court kuta ania status quo zom ri mai hi kanti turani Meghalaya le Mizoram lam hi chu athu adanga dan manga chin fel tur nilovin in riat thiam na manga inrem na siam thei chuwaniang ati INPR Minister Pulal Ruat Kimale media te inkom hona an nei Nimin Khan Information and Public Relations Minister Pulal Ruat Kimachuan MJAIO in an office bearer tele national media correspondence te chu ama office chamber a ko khomin tun naya ramri boina chungchanga Mizorama chanchin thar la khom le the da thi tu media zong ten sarkar malak na te thei topa an thlop thin na chunga lom thu asaya nimina Assam Minister te lozinin Mizoram nen joint statement siamin mingan ziaka hemera duom takpo mu chauzel abei sei omani ati hun local zela po sarkar malak na rang le mipui hril hriat na konga sarkar ne na tho ho na thale thei top chho pui zel turin asom nimina INPR Minister le media te income ho na Mizoram Chief Secretary Pulal nun moya chuaw ngo po telin media ten ramri boina chungchanga nasatakin sarkar malak na te troi omin mipui te hriat tur thupoi mo puanzar na lama thei topan lo chhuat thin na lom thua soibok COVID-19 positive thar zasari le somni le pani mu chu ani okas niruk sangni le somni le pakhat nimin khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive som pakwa mu chu ani a Trunat laboratory sample test zinga COVID-19 positive mu chua somruk le pariat an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua thar zaruk somthum le panga an thongani ramri boy wangin ei le bar ni tin mamo kan tla chammeka hedi lai hian ripui wangin are thei le hausa kan zawai mai hian na thok thei lovin kan tom veka kan malam hun tur hi a eng zonga thlir thiam a hara mire theite ta na malak na thatak sarkar hian ngai tu lo ani chuan voina kan har sat na hian hong thalo takane yang ti te po a hlo om ta khop mai ole tun tumata na news kan update thei khati zong khani le phot mai sela INP Mizo channel thir tu ten kan news update ang min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me